هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan sing kami Islam, alhamdulillah, yan ni kita niyo hajaman na to ini waktu lang ta pagpatumtum piatumtumiha antara na to yari inguro na to mulia amon dimil kato pangadyan sarta pagpatumtum kato tanyo kataan amin gumanap na isab sesim pangadyan tiagnaan niya insyaallah masih kita niyo ha tahara insyaallah subhanahu wa ta'ala. Waktu ini insyaallah doain ni sabdeng ha mga kasutsihan masabot niya kato tanyo ha mga hapon ini na insyaallah yari inggurunan to malasahan itok balko kanyo wairun na dukaing daingkan Syekh Basir wal yatafaddal fadilatuhu mashkura. Syukran Bapak. Alhamdulillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga maastay mangud na mua kami Islam sang litiban ko di pamatud si mating ya Allah masih kita ni diubusan kawi sarta na usar na to kabayan niya iwan malagin pagsang sukulan na to Allah Ta'ala ya panjari na kita ni tiukbalan ni kita ni sin agama sampurna amin agama tatay mo ni hadlaw akhirat dami kanin agama tiukbarkan to ni Allah Subhanahu wa Ta'ala agama kasutsihan agama di na kita ni magkalagyan duwing panghido malaingkan jukop sin Allah Ta'ala akaboy si manusia amin agama muna da ako ni manusia maglano dahil nga sababi ni mga kiulungan sin Allah Ta'ala biyawan si mampay kita ni maripababu siwak albabu fi siwaki wal khisal al-fitrati amin lawang atawakan aturan sin magsiwak inati sin siwak ini amin mag-usal kaw sin kahoy dengan pagyanon siya lauda atawakan uno-uno na indeng ha mga simibo haaturan sin siwak imaksud hikalano sin simod sin tao in pagsiwak mga kiulungan sin Allah Ta'ala bukon in lanuan laong taipon sadya sa in palanuan simod lanuan in simod daray dito in milo iban sindila kaya baita laong niya kaya riwayat sin Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-siwaku mutahharatun lil fami mardatun li rabbi rawahu Ahmad wa ghayruhu. Demikian riwayat sin Nasa'i wa akhraj Ibnu Majah fi hadis Abu Amamah. In siwak inyan long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pagsiwak hikalano sin simon iwan karidaan siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani karidaan sin Allah Ta'ala in tao maglalano sin simon. In pagsiwak biya na sin sambat bukon in lanuan ipon sadya sa lanuan in ipon in ngilo iwan sin dila amunyan in aturan sin pagsiwak uno-uno na damikyan laong ta sumud siya haparkala sin hukuman sin siwak maitong sa siwak diyan na sin mga toothbrush iwan sin toothpaste yan qiyas sin mga ulama hapag-usal sin siwak qiyas sin mga ulama hapag-usal sin siwak amura kuman laong ta in siwak iwan sin toothbrush di siya magsibo hamun hapag-usal kaniya sabab aun nga mga hal
di mo mausalin toothbrush, amurain mausal mo, amurain siwak. Amurain siwak. Tape. Di nga sabab ini, muna siabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, laong niya in siwak, inyan hipaksut si sinsimud iwan karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Panantoy sin hadith amin di aktud kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in magsiwak, laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, laula an asyukka ala ummati ila amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Muna dia kita magsiwak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hapag wudu. Bang sadjalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di hikabugat ha mga ummat ko. Then di piyasa wa kita Bulughul Maram law niya Amdatul Ahkam law niya rin di laula na syukka imaksud bangadjari hikabugat ha ummat ko ay hinangon sin Allah subhanahu wa ta'ala wajib. Akong masusa siya kasusan si Rasul sallallahu alaihi wasallam amun hinangon sin Allah ta'ala wajib ha ummat niya in magsiwak tiap-tiap magudo biman hikabugat. So imaksud bang di hikabugat ha mga ummat ko amun hinangon kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala wajib tanto daakon ko sila magsiwak tiap-tiap magudo sila. So in sa kaula-ula mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala minsan palawng tabihan amuin bukon pangluko si sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dakon kita ni magsiwak, magtutbrush tiap-tiap magbudo, inyan in sa kaulaula diak na ko sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab inyan bitan kau kay karida sin Allah Ta'ala. Iwan hikarayaw sin deng mga hikalano sin simon. Long sin kay banan ulama biya na sin deng mga ulama nagbakto sin Amdatul Ahkam long niya bangyan in kakahinang syara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in sa kaulaula inyan wajib katunyo in makad kita nyo. Sabab di man jarin manusia man sunnat da ba yan? Sunnat dahil maglano nabukon. In maglano dakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumaka wala siya piyang lukusan. Wala siya piyang lukusan sa atong tumun na to in pagsut si inyan deng ha mga pag-iman. Deng ha mga hal pasin pagsiwak paglano long ta hapag air. Aon pagkaiwan ang riwayat, dami kellaw niya laulan asyuk ala ummati la amartum bisiwak ma'a kulli salah. Ma'a kulli salah. Tiap-tiap magsamahayang. Naray di lang ta di makasibo in kahalan sin toothbrush iwan sin siwak. Sabab bang sa pa toothbrush nagkalagyan ko toothpaste magkalagyan pa kaw tuwig. Bukumbya sin siwak inyaon mausal mo siya before ko sumambahayang. Siyunat si Rasul sallallahu alaihi wasallam in magsiwak a Muslim di pa siya makatakbir. Hapag ika maatawakan sung pahitinugin sa bahayang magsiwak siya. Siyunat yato si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumagawa di isab makajari ha mga Muslim magsiwak sila hikalit nila ha takbiratul ihram li ajli siwak inatuli de sa makajari. Atawa kandi sa makajari hatao magsisiwak halaw sin masjid amin aun matanak deng ha mga wali simpyag siwakan labos hiwula nila pala minya tudi de sa makajari. Tay denga mahal pasin pagsiwak laung ta makawati deng ha katugan. Makawati deng ha katugan inyan na sunnat atawakan kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In Rasul sallallahu alaihi wasallam bang siya makawati dengan katugan kiskisan nen simud na sinsiwa. Hauno pahal laung ta hamagbasa Quran. In Rasul sallallahu alaihi wasallam diakan niya before magbasa Quran magsiwa. Hauno pahal awak to siya sumud palam simbay niya laung sin Aisha radhiyallahu anha. Diakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bada laung niya anyad bada bangin Rasul sallallahu alaihi wasallam makatagna na sumud palam simbay niya. Dakal pada bisiwak tumagna na siya magsiwak. Bangin Rasul sallallahu alaihi wasallam makasud paway na tumagna na siya magsiwak. Aun niya tuhik mamay na Rasul sallallahu alaihi wasallam magsiwak bang siya sumud paway. Sababin Rasul sallallahu alaihi wasallam
Sibo dain dumatung siya, iban sin manaw siya, simiyum siya asawa niya. Uno pa hal, inda takayyarat rahyatul fam, al-fam, apabila mapinda na inhamot sin simon, law na minasabab al-aklu, mapinda in baho sin simon sin tao, dengan mga sabab niya law tamuin pagkaon, inya tusuway ka magsiwak. Uno pa, law niya tulus sukot, lukay sin mano siya di magkayba, di magbisaray niyan mapindaray sabin, baho sin simon sin kaybanan, sin tao. Atawakan kathatul kalam, amuin himumungan mataod lang si kaybanan mga ulama, inya ni kapindaray sabsin, himumungan sin bisara sin tao. Di nga sabab ito, aun di nga mga kahalan, di mo siya mausal in toothbrush, amo rin siwak. Ang kanain siwak, amuin kahoy-kahoy pag-usalun, inyan di nga mga akraba minasunnah, mas uktod siya hasunna, kakahinang atawakan pag-usalun si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inyan mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in siwak, bang usalun sin mga Muslim, di isa rin magbaho. Pukumbya sin laong ta, amuin kaibanan pag-usalun, sin toothbrush, in siya mahu abi ni mga kaulungan sin Allah ta'ala. Amoy ni pagyanon siwak. Na? In siya imbya ini, bang mo siya yusal, misan mo siya nausal, hamuton mo induhol niya, di ka siya magbaho. Amo rin hamot simbaran niya. Sa adapon, mangyat tuya mapupud ng pamutod-uturan. Lano-lanuan mo siya, pag-umus mo siya, usalun. Sumakawa, bukod niya tulong na on that time, lanuan mo siya, sabab di mo siya kananuan daran, bang sa pamasungkaw magsambahayan, usalun mo siya, pamiloon magbalik. Inyat to, suway di kita niyo maglaat-laat lang, kuhan yun, di misan hukasanin, piyagkiskisan na yaon. Bang bihat to, in sa kaula-ula, in sa rayaw-rayaw mano siya, den kato niyo, sa sutsi-sutsi mano siya, biya tarasan niyan, naglumo-lumo. Ang kanaayaw kita niyo gura-gura hasun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Patumtum mga kiulungan sin Allah ta'ala, in siwak, kahoy-kahoy, pag-usalon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, takaubat siya, asimod sin mano siya, di siya akong magbaho, minsan pa, amin kalawayan sin mano siya. Bukum biya sin toothbrush, magbaho siya bang mayroon toothpaste. Yan. Sa bukun di manari kita man dyan mag-usar sin toothbrush. Inya to, diyari sin mga ulama, asabab, uno-uno katan simibo siya, hahukuman sin siwak, in siya siwak da siya. Diya sin mga toothbrush. Wayron kawakan mo toothbrush, wayron kawakan mo uno. Minsan bunot. Diya sin jaman sin mga kamasan na ito bunot. Bunot ini paglano sin mga ipon nila, sin mga kuko nila, wayron pa mga toothbrush na kauna. Yaning kaibanan, mangmuti na ipon, ini paglano nila abo. Abo sin mga piyag tugnaan nila langkay. May tayat tumakiulungan sin Allah ta'ala. Aun wakti mga maas-maas, biya katawan tay kung may ta mga abo. Pag sayo to'y, aun deng mga nakasuy-suy, amin paginangon sawon perlayan, deng ha mga niog, amin batang niog, punon siya sunugon, pag-usam pa siya tugnaon, mahinang siya sahon. Ang kanain mga kamaasan nito, amin paglano nila, na-observe nila, tawakan, na-discover nila, hikalano sinipunin mga abo. Amun piyag sunukan nila kahuyad to, kung isa dong ta niog. Amun biya okap, auning ha mga biya, batang niog yaon paginangon nila, pagpatayon si mga maas-maas, hinangon dool, namun niya tinipaglano nila ang wakto sin mga ipon nila, na lumano. Yan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sabab ini, pagpatumtum hatiap-tiap Muslim, subay tuod malano in ipon na to, malano in simudta, magdaawa ka pamano siya, subay tuod malano, bukon pag-atud kay mo sin mano siya, la ilaha illallah, tiranan di mo ikadaawa marayaw, tiranan di mo ikasuy-suy marayaw, di nga sabab sin, di akon ka makabisara, nasusung kabin simud mo sinununo na inhiloon mo palaw. Mga kiulungan sin Allah ta'ala, inaka ma Islam, aka mamalano, di nga sabab yan, sunnat tudkato niyo, sunnat muakkada in hukuman sin magsiwak, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumakawa sunnat imikyan in paunahon ta magsiwak, dapit pa tuo, dapit pa tuo. Sababi na sallallahu alaihi wasallam, katan sin hinang marayaw, magpalano pagpaunahon ni dapit pa tuo. Yu'jibu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa sya'nihi kullihi. Yani yatakaddamu al-ayman min al-yusra. Pagpaunahon si Rasul sallallahu alaihi wasallam, intuon niya,
Muna-muna, deng ha pagsudlay, sin buhok. Pagsudlay sin pungot. In pagsud, sinilas, sanda, suway tuo. Iwan sin pag sutsi, tuo. Adapun in pagkaput sin lumi, suway isab siya lawak. Yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nga mga parkala sin pagsiwak. Iwan lang ka, pag iyanon pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin lang niya, wal khisal, al khisal fitr. Khisal fitr, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al fitratul khamsa, al khitanu, wal istidadu, wal qassul sharib, wal natful ibti, wal taqlimul abafid. 5 in taud niya. In pagyano na istidad, law niya, wa huwa law niya halqul an al-anatin, wa hiya sha'rul nabatul hawla al-farj. In maksud, in pagyano istidad, papalanuan ka tunu sin syara, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab in mga ini, deng ha mga kabayan, kasuwan sin Allah ta'ala, iwan hinang sin mga kanabihan na to, nakauna, iwan sin siyara sin Islam, insuway hinangon sin mga ummat al-muslimin. In pagyano lestedad, amuin palanuan, in buhok, timubo, dain doon, ha, fatherland sin tao. Amuin buhok, timubo, ha, higad, pahigad, sin, amuin aurat sin usog, atawakan babae. Papalanuan sin sara, di siya manjari papasaran, sambil magkambutayan na siya rin doon. In makasusa, bang mo pasaran, ada kala kutuhon. Biya sin o, na yan di mo manjari pasaran, pahabaon biya sin paghawa sin buhok. Suway siya yan palanuan sin sara. Ini kamarwan ni al-khitan, lang sin maas kato, amo na in pag-Islam. Na pag-Islam, lang na Islam na kaw, na in pagtawag khitan, al-khitan, ha Islam, bukun pag-Islam, atin niya sinakhitan, igan in pais, sin huunahan, sin usog, adapunin babae, di na yadto siya, layah taj, adapun, aun di sa babae, sana, inyadto, suway na, sila na hadya, mga parkala babae. Sa hausog, in pag-Islam, tuntungon na to, wayron ha babae, sa usog sadya. Bukum biyasin mga paginangon sin mga kamasan, talong nasarat-saratan, kakis-kakisan niya, to wayron na Islam. Sabab in pagkitan, pagyanon, igan siya yato pa isa supaya, wayron mapun lumi dito. Sabab in lumi bang siya mapun, mahinang siya sakit. Ada kala in tao bang mag-asawa, wayron siya na bibihad to, na mahinang sakit sabab makaliumat to pa asawa niya. Dahil nga sabab yan siya sin Islam, bukun siya biyasin konsa, igan siya kaagilanuan. Yan mga kiaulungan sinalaw subhanahu wa ta'ala. Tumtumun na to, bukun yung pagtawag Islam. Khitan, lamsin kay banan siyunat. Makaamgam pa lang na nasunnat na kaw na yan to. Sabang lang na Islam na kaw, na in mag-Islam, so pamabang siya mag-ashhadu an la ilaha illallah, na yan, nag-Islam siya. Na pagka-Islam na kawasan, nagsasahadat na kaw, maguno pa ko mag-Islam. Yan, mga kiaulungan sinallahu ta'ala. Ini katukan niya, al-qassu sarib, al-sharib, ihfa'uhu, paggunting at tawakan, bagungan. Pagpupok lang niya katuhan. Hindi mabasa malaw. Pagpupok, puno, iban sin pagbagong. Damun din diya una-unahan. Bukom kita biya sinister sin mga kuha na mo biya pakaliton bihan. Pahabaon mo. Bukon, in kita papabagongan ini at tawakan pakunting-kuntingan. Sabab magpikitin lumidi na minom ko mga sawaw matanak. Sari ng dapit marinaw kundi sa inhababahulog pataas. Ang kanayat tumeta lang hindi sa meta di bagongan. Na in lumi, mayroon maulog lumi pataas. In magkaulog lumi din hataas, harap pababa. Ang kanayat to palanuan ini, ba't on lumi di. In then, di hulog damari. Bihansa yan.
Nakalalong niya daawan, na may tasubay pungot danuan da. Nawi abasing tao halibya. Pagkalong na ininifitan, na inito din ikan nila isab. Wayron ka pinunday nila, ilaha illallah. Iban pag yan na dapat tuminal iman. Iban lang niya khilaf anil yahud. Sabi niya, huy maway pungot. Nabukon. Inya rivya payad ayaran palano-lanuan. Iniimbya pa mga pawawang-bawang atawakan gunting-guntingan sabihan. Pati-paton marayaw. Pati-paton marayaw. Misan pesab ko nagpungot, nagpapabangisab mga paggawa sa biya dagbus akal-akal. Amoy biya tagjik madtumari. Amoy law niya kantong di orasan, amon gantong di rakat tagjik di orasan. Na ayaw isab biya. Tumahinang amoy ni estehja kato. Misan kita niyo naghinang sinsun na maman amoy pag-atod sin mga tao lang tabihan na makras sila. Bukod biya gaman katawan kita. Kalawya kita sin mga biya sin mga kaiwanan mga nakaunayat tuwin pungot nila mahawa pag-uus sapid-sapiron nila pag-usin niya to dengha mga lang niya alamat sin tao wariyon makakakusog ka niya to di manjari dakala hinangon tawihat to ini kaupat niya lang niya dengha mga piyang daka lang na minal khisalin alfit lang na fitratil taklimul arafir pagtup-tup sin kuko suwain ko kutup-tupan, di siya pahawaon. Magjanggayan. Di siya pahawan, suway siya tup-tup-tupan, lanu-lanuan. Taming Panginoon sin Islam kato. Bukon biya na kita mga kukuhan yaon, vampira lang sin kaywanan. Amoy ni mahawa madto, mahawa pa pag-uus, kimakalit pa. Nabukon biya tin Panginoon sin Islam kato. Subay siya lalano-lano sa labyaw lamang na warapit palawayaon mang mga mamaupo kita pag sayo ta wala ta kaingatan naon na simikli ta kuko na bang mga namisikaw buahan panaw sa linlawa na inhikalima niya min al-khisal long niya khsal fitratian natful ibti na inyari isab pabagungan isab inbuhok timuwo din di hisab iluksin mano siya. Suway siya bagungan. Sabi na susala salam biya nasin sabat na kita sin mga sabat tawag to siya nang indua nangayuulan kita in ilok na lang na miumuti. At niya manunjo kito din niya tun rasusala salam nagpalalano sin ilok niya. Suway siya lanuan. Insunnat kaniya bagungan ayaw lutan. Larot-larutan siya biyan. Bukun mga kakitaan tao sug maglaro to nabiya sa kan babae. Uy na mete sa babae sa tiyan maglano. Aun wakto ang inusog mamura. Magpans yan biya na kolong na mga babae. Allo raya. Mga tay mamud in tahara in kasutyan bukun khas ha babae sadya. Mang sa pa may babae nagpalano, suwere sa binusog bagpalano. Bukun ha babae sadya. Mang sa pa mawat kalagihan mi mga magpans kawat ko suway luman sumahaya pagpans kaw. Asalaw ni sa pa mga parausog hinang si mga maghihinang. Yan mga kiulungan sin Allah Ta'ala. Biyan nasin sabat, inakama na to, akama malano, akama sutsi. Suway tuod kita niyo, magsutsi marayaw. So mura-murahan, amo niya tuin kahalan sin, deng ha mga amin kasutsian, suway hinang untod sin mano siya hakabuhi niya. Labiyaw lang mga Muslim. Ayaran na tawakan parihalaon din pagsiwak in mga nasabot ya. Tinatusuway siya piya parihala. Sabab in pagsiwak, in ipon, in simod maglumi, subay siya daran jajakahan. Nga mga paglano, istedad ini damikyan. Pagbakong sinamin buk, tumabuharong sin mga orat ini, subay siya jajakajakan. At ini kabuhi sin manu siya sin Muslim, jakahan ni hakabuhi niya. Sabab mga ini, di siya makbukon na makaminsan. Sari lang tayong khitaan, inyan makaminsan din tao. Sunnaton. Ampay mga magbagong si mga dendiyan, maglano, inyan suway-daran. In mga rendha ilok, iwan sin mga kuko. Inyan daran magjato hamano siya, suway niya daran jajakahan day sap. Inshallah subhanahu wa ta'ala amo nyanin, dahil ha mga pajakahan katusin, akaman na to, akaman Islam. Katuan, naus na yung tahara. Wudu na. Continue ta. Inshallah, namari kita ni pawudu. Pagkakaingatan na to na in tubig, kaingatan na to na in deng ha mga usalon tubig, kaingatan na to na deng ha mga kaibanan kasutsihan, mari na kita niyo sumud pawudo. Sabab, sumud na kita niyo magsambayang.
Laung sinallahu subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu idha kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Laun hadhihi al-ayatul karimatun awjabatil wudu'a lis-salat wa bayyanat al-a'da'a allatina yajibu al-ghasluha aw mashuha fil wudu'. وحدد المواقع الوضوء منها ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم صفات الوضوء بقوله وفعله وبيانا كافيا. Dan di ayat ini piatarrang sin Allah subhanahu wa ta'ala in kawajib sin wudu. Iban piatarrang niya ha ayat ini inding ha mga parbahagian sin baran sin tao hukasan iwan sin sapuhan. Muna lang sin Allah ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, panawag-tawag nida ha mga tao bariman, manunjuki in wudu wala siya siyara ha tao kafir. Wala siyara ha tao kafir in magwudu. Siyara ha tao bariman. Sababin kafir, di siya man jari magwudu say nga suway siya rin magsyahadat. Bang siya nakasyahadat, in siya nakasud na pa Islam, di nga sababit wajib na kanya in magwudu magsudsi. Na ininidaha mga sila bariman, Ya ayyuhalladhina amanu idha kumtum ila salat, apabila kamu timindog, tumunay sin pagsambahayang, faghsilu wujuhakum, hukasin niyo in pamayhuan niyo, wa aydiyakum, iwan sin lima niyo. Then di aydiyakum hayad, nag-ikhtilaf in mga ulama. Long nihaunin yad pagyanun, amu kain din di sadya, halima ini atawakan amun ini. Sa wabaon de sab iyad lang niya pagyanon, alam sing Quran, lang niya sariqu wasariqatu faqta'u aydiyahum. Iyad de sab. Nauniyat tulong niya, de hindi inuturan atawara hindi. Naray hindi nagpasawain mga sila ulama. Mufassir. Lang niya inyad de hindi amuin dimihil hamano siya kusog. Masi-masimisan pa siya maig, aon pa kusog niya mang siya maig, mayroon na kusog sin tao. So pagpapanaw sin mga ulama, jumhur lang niya, hindi siya haliw sin siko. Sabab bang maig na ini, way na kusog sin tao. Bukumbya sin ini maig, amun-aun para hindi duhol-duhol, makasuntok pa yung tao. Upamakun mang makabuno, ikatangon pawihan ng mga, may nang pakusog. Sabang hindi na mapukol na way na. Di na, way na ilagay sin tao, bang di na mapukol. Sabab misalnya sumuntok, di na maabot. Bukum biasin din mapukul, at niya, makasuntok pentao. Nangka na rin di, yukum sin mga ulama, alaw na inyad limiyo siya maripa, siko. Sabab beta desun ilal marafiq. Sambil maripa, siko. Taib. Wamsahu biruusikum. Iban sapuhin niyo. In ruus, in uniyo. Dahil di hakaywanan, kawakan na to din nga mga kaywanan ulama papanaw, lang niya in ba'dan di litabi'id. At isin litabi'id bilba'ab. Inyari papanaw sin mga sila ahlul luka. Lang na pagkalitabi'id, suway biyan-biyan sa jadyari. Di nga sababi ni, magbalik kita hapamaham sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagkakanya timurunin ayat. Biyadinin paggulo sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, then di tumagna siya rin ha, panagnaan sin buhok, sambil maripapuhay, para kanun niya maripao magbalik. Kaya riwayat Uthman, nasabot de sa amdatul ahkam. Biruusikum wa arjulakum. Tay, aum den di wow ma'tuf. Wa arjulakum. In pangasubo, biyadiin pagmana, biruusikum wa arjulakum, uno, sapuhanin buhok, sapuhanin siki, bukod. Kaya manan papanaw bihadto, pagkalaw ni Noyo, ma'tuf maun. Bukod, in ma'tuf, sin arjulakum maripa, fagsilu, wujuhakum, hasabab sin fatha siya. Ini nityatib sin Allah Ta'ala in ayat, tartiwan sin pagwudu. Adapun mga tartiwan sin lughah, suway siya, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa arjulakum ilal ka'bain.
wamsahu birusikum. Amin yan lang si mahlulukawang sa pamatartibun si haluka. Sa inallahu ta'ala, tertib niya karin ayat, hatartiban sin pagbudo. Sabab meta, paunahon hukasan in bayhu, ang palima, ang pahuk, ang pasiki. Adapun, biya sawa sinallahu ta'ala, hindi ka haraka. Sabab meta, in huruf sin ridz, long niya, fatha, biya da siya sin huruf sin wujuh. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Pag-uwas lang ni wa aljulakum ilal ka'bain. Bukun siya mari simiwo mari pa biruusikum. Asababin ruusi laong tawihan kasra. Aminyanin beta si mga sila kaywanan ahlul lugha. So, danga mga yatu beta sinallahu ta'ala inyatu laong ta wajib hinangun sin mga sila manusia. Wajib ha mga Muslim. Adapun yung mga kasunat-sunatan na wala pa siya nasabot insyaallah subhanahu wa ta'ala. So muna di na to muna tagnaan biyan hawudo, continue na to man magbalik in mga kasipat-sipatan sin kawudo-wuduan, iwan sin mga kasunat-sunatan, iwan sin makawatala hawudo, sa biyaw niya rin nakita niyo hawudo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Mahawawa pa wang di ang mga suy-suyo natin mga kahalan nito. So mura-murahan na ibalik na mo muna yarikan patuanin microphone insyaallah. Alhamdulillah, nayad tunain pengajian daw ka sin kita niyo patungod sin pagkala pagkasutsihan amin kaya kay tay niya rin dito ka pagsiwak dito sampai pa amin nasabot niya in unom dahil ka mga sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tiyang daakan niya tuod amin subayat to kilusahon sin tiap-tiap Muslim doon naging hawawaran niya karena init to amoy in laong ta hahampitan atau doon haon sa sagnatan sin mga kalumi-lumian na adapon di kita niyo ini lumano pangatod sin Allah subhanahu wa ta'ala bang in mga nasabot yan tulong ta doon kato ta niyo masi di na to ayo puton in ginhawawaran na to sang kita niyo magsambahayang mansaw pa mainyad to bukon siya malano, bukon yung pagyanon magsambahayang mag-ayro sa dami, sin siya but na hindo niya to. Mung sa upama inyad to na hinang mo na nung taing ikaw sutsina. Bang yung mga yad to amoy in kaya biwin doon haon in lumi kanya, lawi-lawi na in tao bang mga uos na yung paghinangan, ulas-ulasan nagtuwihan, tanto inyad to bukon yad to matanam. Na asupay adi sumagnat doon hayaon yung mga lumi, na suwayad to amin nasabot niya to katantan amin ini laungta ini bulbul ha amin ini unahan sin ini aurat sin usog iban babae di dayad to hika ini luman ka to sanyo la haya apidin di manjari pagsipok in pag-agama sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam tiyatarang niya yan katantan sabab in pag-aramata, kagunahan hibayta, laong taing katantan, kagunahan lanuan, hasupaya, na in kita malano hapangatod sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Bihadto in amoy in pangdaakan kato sin Tuhan Rabbul Alamin, daing haamoy in pagpatarang sin pamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na naurul niya ito katan, sin pagayupot, sin pungot, sin usog, magtubihan, pungot, iwan sin janggot, iwan sin misay, at iniaron hayaon inamin pungot, ini subay siya pupuk-pupukan, at ini haupo-haupuan nagtubihan, at tawa iron na tuod, lanuan, in pungot amin ini, bihan, na inamoy ini janggot amin diha ini, baba, na hindi haki din ni misay ingan niya, bihan, nabihayat to. Na pagkubos aon pa saan din dihay. Amoy hindi ko kaingatan sa aon na asubo ko nulong ko yung gansin dihay ini. Nalong ni atsaka. Atsaka. Hindi hay ni. Nalong ni hati niya pungot atsaka misay. Atsaka. Ya, kami naot kaya wa sa namin atsaka. nabiyat na di ko kaingatan ng uno bahasa inyo to.
Na yan turing ha mga kagunahan na to lanuan, inamoy in bulbul sinilok na to yaon, damikyan, labi-labi na to, damoy in bangkita, ini nagihinang, magtubihan, na tanto daganan yan si lumi. Ha? Yaon pikitan si lumi, magtubihan. Nabang siya roon, di siya kalanuan, nabang siya amin way roon doon bulbul lang ta, na maluhay mo kakitaan, sinta kalumi siya yun sinway. Na bihad tayo namin na panghindo kato sinakama sa binakama na sintuhan rabulalamin na malano in namin panghindo kato. Demikian di tayo mga sinallahu ta'ala kung kita malumi. Sabab inallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Inallahu ta'ala malano sutsi di siya tumay mahaipon niya ununo hinang bang siya bukod malano. Bihad to. Na murah-murahan mga palanguan hanggang Islam susungon niya ito insyaAllah ganapan niya na isabing pengajian sing kita niyo dahil doon ha amin kitab yaon biya na sin ini ari sing kita niyo insyaAllah sambil matanggos ini amin makakakita niyo pengajian dahil ha amin panagnaan ito tapi kian ini balikan na ini insyaAllah bang maabot na ini katubtuan sin kitab yaon balikan tara ini insyaAllah at ini i-replay siya hambuk na siya rin ang mga program amin makalamod ha amoy ini kuanan ini sugpaksin ini programa sing kita niyo ako no waktu insyaallah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan salam dua pakatan serta pagsyukur ko Allah subhanahu wa ta'ala sa rin naman kita niyo biubusan niya kaya iban pangumulan serta na sin programa na to ini biya na sinagi makuyag kami sin biya mga ini magsusung imbiya mga dayaw niya sabab na biya na sinagi in programa na to ini in channel na to ini lamod na siya ha likosan sin Islam channel hadunya magtubihan at niya amin pagtawawon lang niya pomni.com inyaon bang ukawon din dito hadto ha pomni.com kakitaan mo na siya in logo sin ni Daul Islam dito nag-aaway-away bihan iwan sin mga ini mga Al Jazeera bihan iwan si mga kaiwanan na Nile bihan iwan si mga Huda kakitaan do ito at inabi sin pagpakuan turo namin program si mga kuan yan na ito rin sab dito katan sin Islamic channel. Alhamdulillah, lamod na kita din dito kanila insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Ukawon mo na sa jabihan, ini namin kuha, ibutang mo in pomni, FOMNY.com atawa .net na inyo to gumawa na siya magtuloy-tuloy in programa sing kita niyo insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Ibalik ko pa ulo na to, amoy mang Hindu akagod ka niyo wak na yun. So, pamatin biya mga aturan. Oo. So, alhamdulillah magsugur katon, murah-murahan doan na to. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.